Pa da, je to već posle za 6 meseci ti svi uređaji ne vrede ništa, ni pola centa. Alo, izvolite. Imamo nekog izgleda. Da. Dobro večer. Dobro večer, evo dobili ste najboljeg svetskog čarobnjaka, izvolite. Tako je. Htjela bih samo pitati u vezi šešira, ste mi rekli da zovem za loto, kakve boje da nosim. Evo crven šešir, vidite. Crven šešir, ovdje. Crven šešir. Nosite i dobijate, ništa ne brinite. Dobro je što ste pozvali i da riješite dilemu. Znači, ovi što rade, što primaju uplate, znači važno upozorenje. Ako ne ide žena sa crvenim šeširom, pustite je da uplati loto, jer ona je budući dobitnik. Idemo dalje. Normalno ne važi, nemoj sad svi u crveni šešir. To je. Crvene šešire, ali su one crno-bele bile kape, ali su samo nosili crveni mundiri. Ne znam sad kako su, nisu bili stripovi u boji. Ko zna, možda ko ih oboje. Ajmo dalje. Da vidimo što se tu dešava. Pa znate šta, ovde mora sad nešto da se vidi, jer ova situacija je sad dosta čudna. Ima gledalaca, gledaju, vidim.